wamuhle ngithanda ngothando lakudala wamuhle ngithanda ngothando lakudala wamuhle ngithanda ngothando lakudala ngiyakuthanda ngithanda ngothando lakudala ngiyakuthanda ngithanda ngothando lakudala thatha ngothando lami 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 ngithanda ngothando lakudala ngithanda ngothando lakudala ngithanda ngalendlela yomkhulu akamakaze athanda ngayo ugogo wakho ngithanda ngalendlela yomkhulu akamakaze athanda ngayo ugogo wakho thatha ngothando lami ngithanda ngothando lakudala Sambona mbafowethu uduma kahle lo maphathe fika ngoma yakhe uthi ukusibonisa ngoma isigwenya mkhonto njengedela kupha wathi kulahleka kweso ubuzile entombini kulahleka kwishimana ukuze komakhelwane mbafowethu ngimibingelela nje ngimnethele umsebenzi omusha obaduma kahle uzophuma futhi phansi kwenkampani kaduma kahle entertainment umsebenzi wakhona ke EP ke abaningi abadidi ukuthi yini lokho i-EP izingoma ezingaphezulu kweyodwa ezingaphansi kwezinhlanu sikwenze lokho ngesimo sokuthi ke sibhekene nale corona virus sibhekene nayo so asifuna ukuthi thina sesikhipha umsebenzi ophelele ngesimo sokuthi isikhathi sokusebenza sibesinqane so futhi ngicela ukuthi ningeseke kakhulu lo msebenzi engizowenza ngilethela wona mhla 28 yona kuyo lenyanga le engizona sisakhona nje kakhulu ukuthi ke njengoba kuze ingoma ezine asizukwenza ukuthi kube nama CD mhlawumbe esitholakala naseyitolo izotholakala kuma downloads kuzona sonke nje indawo lapho download khona izotholakala khona even kufana no Spotify no Deezer zonke nje izinto ezifana nalezo ukuthi utholakala zona lokho kahle ngolesithathu ngizobe ngidedela isihloko sayo i-EP ngiyabonga kakhulu bafowethu ngithanda ukuthi ngidlulise kubalandeli bami sengiphetha ngicela isupport enkulu bese ukuthi uma ngabe ukuthi mhlawumbe kuzokwenzeka kube khona umculi oqhathaniswa nami ngicela ukuthi ningabaphenduli labo nithi nje impendulo ngenziwa nika yona sonke isikhathi lokho umuntu omqhathanisa nami noma yiphi indlela omqhathanisa nayo nami nithi nje nijule phansi ngiyabonga kakhulu.